Okurigira hari mukuru w'ishomerere Pasco Montkonka ekibireho bw'abeegi babiri bari mu kibiina obwo bari kushoma prep. Edomo ehirege saha nkaibire nekichwekeza rwebagyo ambe ndi hasomero mu ofisi nyara tichabaluku naija nangamba ngwe domo nehi nyaimuka nagenda hadometri nyasangaria le domo nehi ntusima ruhanga habukuba busaho mwana nomo ahutaire busaho mwana nomo ahireho wadine isoke komuzayira bazari baitu abandi bamu babeni baherera baitu hali mukugada kwingi mukufuna sente zino ezo kusomesa abana cyane hakusanga umwana wa sene yakane kandi tubitegenza gukora inebu na moka kandi bitabyose byahiye icyo kuba tukurevisinga uro busasi muno abo kinte kutubayireho na muno ito abojo adomu yaitu tulizinywena na bakuturora mutuyambeho abana baita abojo abana baita abojo abafunire kangabwa cyokorona cyo domu yabwo kwokebwa iyo nabagonzora mukama w'ishomerere najara ngo tubarukuza kukinga habwe kizubeki bitu nibaza kugumiza muno kushomesa ubwe bariyo nibaronde mpabuhezo kubakwatiraho wiki ya munana yatamu tukurora ngo tamwerehe ikuhu kano baragaruka muka usahiki amani kya bwangu bwangu kiturakora tuchwiremu tamugende mu maiso abana bajya kusoma tujya ku tunga baratagurusaya tunjire information ejiri kwataha murro twabasa ku respondinga definitely n'abantu binja babini ba respondinga okumakinga sure nti abantu narishi abana kandi tibayijwa ngo murro bakugezeho ku rescuing ebintu byabo Gashoka Thomas tumwebaze.